ariko bazabikoresha. urumva ubuhamya bwawe n'ubwo ijambo ry'Imana buhuye, ubwo ijambo ry'Imana ko buravuga ko bidakora, ubwawe bukavuga ko bikora. Cyese navuze ko bikora. Je ko ndahamya birakora, ariko ntambara urebye muri Yeremiya, ntambaraga zibigira. urebye muri Yeremiya haza habwira abantu ngo ntibagatinye ibigirwamana, ngo kubera ko ngo ntibiza bikora ikibi, ntibiza bikora n'iciza. yambu aho muri hagiye hatandukanye, abari muri Australia, Amerika, Canada, abari mu Buholandi, Europe yose, n'abari muri China, Hong Kong, ndabaramukije cyane aho mwaba muri, aho bwije aho bukeye. Ni yacano yanyu Hindukira TV, tukaba turi kumwe n'abatumirwa Pasiteri. Twagiriwe amahirwe yo kwakira umupasiteri kuri uyu munsi, mwadukubita umukate w'uyu munsi. Turakwakiriye, ngayibwire iri torero rya Mutandao kugira ngo naryo rikumenye, dore ko ari ubwa mbere utugendereye. Murakoze cyane. Ku mazina ni Nkurunziza Gisindo, nkaba nkora umurimo w'ivugabutumwa, nkaba n'umushumba, nkaba n'abasuhuje. Murakoze. Turi kumwe n'abagenzi bacu tutabibagiwe, ababyeyi beza, ababyeyi babyaye bagaheka abakobwa n'abahungu. Ngahe mwibwirira itorero, dore ko uri CEO, ariko wenda uyu munsi hari n'abashyitsi baje batakuzuriwe. Murakoze cyane. Nitwa Mbabazi Chance. Twongeye turabararitse ni kuri Hindukira TV, muze mutegere ibiganiro bigiye kuvugirwa hano, muraba mugize neza, tutabibagije. Mukande like, share, comment, subscribe, muduteze imbere mwabantu mwe, dukomeje kubibingingira. Turi kumwe n'undi mubyeyi uri hirya yawe, umubyeyi mwiza, yambaye neza, uraberewe. Ngahe nawe natwibwire, atubwire n'itorero ashumje ku Mutandao kugira ngo dukomeze dusangire umukati. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nyambo Jolie, nkaba nkorera kuri channel yitwa Ndagano TV Show. Tuba turi kumwe n'abandi bagenzi bacu, ariko uyu munsi namutse hano jenyine. Murakoze. Okay. Nasuye abagenzi bacu. Asandi cyane, barabibwiye, murabumvishe. Rever, niwe duheraho mbere yuko siturondogora uyu munsi. Revera ngo ntiyemera abayumbi. Rever, abayumbe bakiza ibiheko bagasenga abantu bagakira amapepo. Ni gute utemera abayumbe Revera? Tubwire. Murakoze cyane. Iyo dusuzuma ubuhanuzi bw'ukuri n'ubw'ibinyoma, ntabwo dusuzumira ku bitangaza cyane, kubera ko Bibiliya iravuga ngo bazakora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi, ngo ariko bayobya abantu benshi. Icyo twebwe tureberaho ikintu niba ari icy'Imana cyangwa niba atari icy'Imana, ni igihe kivuyemo imbuto nziza. Icyo bita imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro, ni ubugwaneza n'ibindi, no kwirinda. Iyo rero umuntu akora ibitangaza ariko bigatera abantu ubugome, bikabatera ubwoba, bikavukamo ibintu bibi, ntabwo tubyitirira Imana icyo gihe. Reve, noneho upinze ko abayumbe ntababaho, ibyo bakora bitemewe, kandi uburozi ntabubaho. Ugiye kuvuga ko ntabubaho kandi bahari? Urakoze cyane. Uburozi njyewe nemera ko bubaho, ariko uburozi nemera ni uburozi buvugwa na Bibiliya, buriya bw'abamajisiye bahenda abantu bakabarya imitungo. Apana buno twabwiwe n'abayumbe ubu ngubu bwo kuvuga ngo umukecuru ngo agize imvi, ngo abantu batangire kumva ko batangire kumuhunga. Icyo ni ikinyoma kibi. Rero abarozi mu bwoko bwacu, abantu bahendaga abantu barashize. Muri bene wacu nta kazu k'umupfumu kaba mu bwoko bwacu. Gusa kubera ko Satani ari umuriganya, yatuzaniye abapfumu, baragenda bagura amaji, ariko bitwaza Bibiliya. Uyu munsi barakora iby'imaji ariko bafite Bibiliya. Aho twumvikana. Revera, tujane empe. Ema bafana muze twumva ya makuru nabo. None se pastor je kamaze ikibazo. Uzibona baza umuntu agwaye
wagwaye ukiyambaza aba bayumbe ukabona baje bagukuyeho ikintu ukabona amahoro atashe mu rugo nimba wabona hari imicanganyiko mu nzu ubona bitagenda wenda urugero abantu bagwaye umuntu afite nk'umugwayi akaza bakamusengera agakira none se niba bamuroze wavuze ngo abayumbe nibo basigaye yaravuye kumbaza ngo ese ko baza bagasanga umuntu arwaye bakamusengera agakira. Ubwo ni ubuzima busanzwe, umuntu bamusengeye mu izina rya Yesu, izina rya Yesu rigira ububasha bwo gukiza indwara. Ijambo ry'ifuti rihaba nuko baza bagerekaho ubufindo bwabo byo gushaka kukwemeza no kukurya umutungo, bagusengeye gusa bisanzwe. Kubu natwe dusengera abagwaye, ntabwo ndafaranga baza baduha, ariko ukeneye ngo baguhe ifaranga ubakorera imaji, ukabanza ukamukuramwo utuntu inzembe n'imisumari. Iyo ukoze ibyo nta kindi uba ushaka wewe kwigira igitangaza. Iyo usengeye umuntu uko Yesu yabitegetse, abantu babona Yesu ko ari igitangaza, ariko iyo wawukuramo imisumari niwe babona kuri igitangaza. Ikibazo ni uko baza bakura ibiheko, ariko baramutse batabikuye nta kibazo gihari, basaba amafaranga y'uko mbyumvise. Nta ikibazo ari kimwe. Waravuze ngo hari ikibazo cyo gukora imaji ari bwo burozi, bakagukoreraho iby'uburozi uri umukirisitu, icyo ni ikibazo kimwe. Bagasubiraga bakanyaga n'imitungo y'abantu, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu bagerekaho kubateranya n'abavandimwe, umwana na nyina, umukazana na nyirabukwe. Ibo abandi iyo umuntu w'Imana yageze mu rugo, abatarahoberanaga bazahoberana, abatavuganaga bakavugana. Ariko ibi iyo bageze mu rugo, iyo bakinguriye, niba mwasabanaga na nyoko bukwe muza mwama mutandukana. None se pastor, njyewe akabazo ngiye kukubaza. Wiyegereze. Waruvuze ngo badutandukanya n'ababyeyi n'abavandimwe. None se nguku jewe harabona agiye mbona wenda sinje byabayeho, umuntu akagwara akaremba, ukaza none no guhaguruka aho wicaye warembye, abantu babona ko byarangiye, bakaza agakura nk'urwara nyine. Njyewe uwo nabonye bazanye umusego, arambwira ngo nzane umusego mu cyumba, atuma umugabo we n'umugore wari urwaye, azana umusego agera guke akuramwo urwara. Wa muntu yamahaguruka aho yicaye ngo ndakize we ngo ndakize. None se nk'uko kuvuga ngo bamaje ngo babazanye ngo bakabibashiraho, uwo muntu yari yarwaye, abandi bari iyo ngiyo, noneho abo baza basanga arembye, nibo babizanye, nibo bazanye iyo maje bashyira muri uwo musego kugira ngo uwo muntu arembe. Mbere yo kugusubiza ndagira ngo nkubaze, abo bantu ntibasenze cyane? Barasenze mu izina ryande rya Yesu. Aho noneho iri zina rya Yesu rigira ubutware bukomeye, rigira imbaraga zo gukiza indwara. Usibye habe n'abakijijwe, hariho n'abantu n'abasore b'ibirara batari bazi Yesu, babonye Pawulo arambura ibiganza ku bantu barwaye abadayimoni, akavuga ngo mu izina rya Yesu dayimoni nahunke, dayimoni agahunka. Nabo bahita bamanuka muri quartier, abantu batazi Yesu. Bibiri zibita ngo n'inzererezi. Izo nzererezi zamanutse mu muhanda, zasanga umuntu arwaye abadayimoni, zikavuga ngo mu izina rya Yesu twumvanye Pawulo. Ntibari bazi Yesu. Dayimoni yapfa kumva ngo Yesu igahunga. Nuba ngo ibibazo dufite, abantu umuntu azagwara ntamenye ko yobwira umwana ngo umubwire Yesu ngo abe muzima, ukama umva uri buze guhamagara umuntu uje gushaka amasashe n'ibiki, kujya azavuga Yesu, ryajwi Yesu niryo rizarikiza umugwayi. Naho buno ubu bufindo Yesu, iryo jwi niryo zina rya Yesu. Yego abadayimoni nzi ko baritinya, ariko nkubwiye ko bakuyemo urwara mu musego, abona guhaguruka. Bari baje barasenga,
kandi basenga bari kubakomesha bavuga mu izina rya Yesu kubera ko atahise ahaguruka batarakura mu urwo rwara muri uwo musego. Urakoze cyane. Ntabwo uwo murwayi yakijijwe, urwo rwara n'urw'imaji, ni urwo gushaka kwiyerekana ko iyo Yesu abikorako, intumwa zikabikorako, n'abandi bahanuzi kuko baravuga ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ibyo tuzadukora n'ibyo Yesu yakoze, habe na Pawulo yaravuze ngo mugere ikirenge mucanje kuko nakigeze mu cya Kristo. Iyo rero umuntu agiye kugera ikirenge mu cy'abapfumu, abapfumu nibo baza baja mu misego no mu bitanda no mu mibiri bagakuramo ibintu, ariko ibyo si iby'abakristo n'iby'abapfumu. Reka nje mfite nkubaza cyanyuma mbiveho. No, abapfumu turabizi ko babaho. Abapfumu uvuga wowe kuravuga ko abapfumu ari aba bayumbe nyine baza kubikuramwo abantu, ahubwo abapfumu nje uko mbyumva ni abarozi. Niba ari abarozi nibo bagiye baje gushaka iyo miti, ngo byatangiye ari imiti yo kwirinda ngo inka zabo ntizigapfe ngo ibikoze. Njyewe hari ikibazo nshaka kumubaza ahantu, si n'ikibazo, nje hari ukuntu tutemezanya nje nawe, uku nguku uvuga ngo bari abayumbe ngo nibo bapfumu, ngo nibo bazana biriya bintu nyine bakura ku bantu. Simbihakanye ko hari abayumbe babyitwaza, wenda bashobora kuba babaho, ntawe ndabona, ariko abarozi babaho, nibo bapfumu, nibo wakagombye kwita abapfumu apana kwita abayumbe abapfumu. Bari abarozi babaho ntitwobahakana kuko dufite ibihamya byinshi kandi twageze tubibona. Rero ndagira ngo unsobanurire kuri ako kantu impamvu wita abayumbe abapfumu aho kwita abapfumu nyine abapfumu ari abo barozi. Urakoze cyane. Waruvuze ko abarozi bahari ari nabo bapfumu, koko abarozi barahari kandi nibo bapfumu. N'ubu wenda urangishije bo kurangira aho abapfumu bakorera, bo kurangira aho abamajisiye bakorera, ariko mu bwoko bwacu nta n'ahantu na hamwe wabona abapfumu bakorera. Kugira ngo ubone umupfumu mu bwoko bwacu ni mu rusengero, niho haba abapfumu bitwaza imaji. Abangaba ubona bakuraho abantu imisumari mu misatsi no mu myenda, bariyo ubona bafata ifaranga mu nkweto, bariya nibo bapfumu dufite mu bwoko bwacu. Twebwe abapfumu twagiraga bakoreshaga inzuzi, ubutumwa buze barahagarika. Hanyuma noneho kubera ko tutagifite abapfumu, ubu abapfumu dufite ni abapfumu bigana abantu twaturanye b'ababembe. Ibi byo gushamburiya byakoraga abapfumu b'ababembe n'abapfurere. Ino maji ni abapfumu b'aba Nigeria na za Tanzania. None abana bacu nibo bashamburiya, ariko mu nsengero nta muntu ushamburiya mu buryo bw'igipagani, bose bashamburiya bitwaje Bibiliya. Ijambo ubundi iyo bavuze abayumbe, ijambo ubuyumbe byatangijwe n'iki? Kuko abasenzi bose biyise abayumbe. Unsobanurira iryo jambo. Rya kabiri mbaza, mu muco wacu twakuze twese tuzi uko abanyamurenge ari abakristo. Rinze ngana gutya ntarabona uburozi, wenda isomo niyo nza numva, kandi isomo yo baza bayirunga mu gikombe, nta bundi bwenge. Sibyo? Nico kintu nzi abanyamurenge wenda kihaba. Isomo yo abo yamaze nibo benshi, kandi isomo yo ni umutima mubi gusa, kuba wagambiriye umuntu nabi. Icyo mbaza, unsobanurire ko wavuze ngo aba bahungu ngo nabamaji, kandi iriya mico tuzi ko ari iy'abarozi. Babaho bashika abantu, babaho Tanzania na Nigeria, ho haba association y'abarozi ku isi, niho baza bahurira. Njyewe unsobanurire ijambo ubuyumbe, unsobanurire abakristo nyabo, unansobanurire abahungu biyita abayumbe, unsobanurire ukuntu atari abayumbe kandi tuzi ko ari abataramyi. Iyo bavuze umutaramyi aba ari umusenzi. Wowe unsobanurire noneho nimba ari abarozi dufite biyita abakirisitu baturimo, tubimenye. Kuko hari ikintu turimo gusanga hano muri societe, ababyeyi bose nk'umuntu wese umaze kugira imvi wabaye murozi. Icyo kibazo kirahari muri societe, aho abakazana banga ba nyirabukwe ngo nyirabukwe ari murogera umwana atarisha umwana wiwe.
wamushatse sibyo wishe wawe tukumva nta kibazo kubera ko niwe wamutindanye mu nda cyane cyo unsobanurira ibyo bintu. Urakoze cyane. Ikiyumbe cyo ndi tukivugaho birebire n'izina risanzwe abanyamasengesho bahisemo kwiyita abayumbe. Byashaka nko gusobanura nk'abantu bafite ubutumwa bajana ujumbe mu Giswahili. Ibyo sinumva ko twabitindaho. Ikindi kibazo cya kabiri wari uvuze ati twebwe tuzi ko mu bwoko bwacu twakuze turi abakristo nta bapfumu twakuze dufite, tukamenya ko abanyamahanga twari duturanye bari bafite abapfumu bajya bakamucapa bakuru ibiheko. Hanyuma ibindi bihugu nabyo bikagira abamagicien nka za Tanzania na za Nigeria. Noneho rero kubera ko ubwoko bwacu twebwe ijambo ry'Imana ryaje rifite imbaraga, rihita rica imico yacu yose, uhereye ku buryo bwo gushaka, uburyo basogokuru bashakaga ntimubizi. Haje ubutumwa buhita buhagarika uburyo bwo gushaka bw'igipagani, uburyo bwo kuraguza n'ibyo kuroga by'igipagani cyacu birashira, biba imigani biribagirana. Noneho abapfumu basigarira mu moko duturanye, nibo bashamburiyaga. Abapfumu bari za Nigeria. Abana bacu ngo bahanguka batazi igipagani cyacu, bibasaba ko bigana igipagani cy'abaturanyi. Ibi byo gushamburiya rero kiriya ni igipfumu cy'ababembe n'abapfurere. Ibi by'imaji izi bari mu gukura mu misatsi biriya ni iby'Abanigeria n'Abatanzania. Ni ukuvuga ngo abana bacu bafite igipfumu cy'Abakongomani b'abapfurero n'ababembe, bagasubira bakagira n'igipfumu cy'Abatanzania n'Abanigeria. Nico kijya bari mu gukura ifaranga mu nkweto, nico ciki bakoresha bakura ibintu mu mubiri. Buriya ni ubupfumu. Ubundi nuko banga kubikora cyane kugira ngo mutabamenya ko ari abapfumu bagakora utuntu duto, ariko bokenera habe n'inzoka bozazikura mu mibiri yanyu. Bafite maji ifite iyo kapasite, ariko barakudistrere bagakuramo udusumari n'utundi tuntu dutoya, kwanga gukuramo binini kugira ngo abantu batabimenya neza ko ari maji. Ariko ibi byo gutekereza ngo banyoko bukwe banyogosenge mu bwoko bwacu icyo bita uburozi, iyo butaza mu ikanisa bwari bwarashize. None se pastor ko hariho bagikuraho akaba muzima, yo bari igiheko kandi bagikura ku muntu akaba muzima, amara akaba ari abapfumu. Ibijanye no kusengera umuntu agakira, urwo ni urundi rwego. Ni ukuvuga ngo kugusengera kugukuraho igiheko si umuti. Reka mbaho ubuhamya. Hari umugore bakuragamo imisumari mu gikomere y'imaji nyine, bayikuramo birangira wa mukobwa asaze. No muvuga ba nyirawe bohita babyumva, byarangiye asaze. None ukumva hari Imana yoza kugukoraho gahunda, ya gahunda yo kugukiza ahubwo ikakuviramo inani. Uyuzukira nuko baza bamwaturiraho izina rya Yesu. Iri zina rigira ubutware, ariko ni umupfumu uzuri mwaturiraho, agakora ibyiwe by'ubupfumu, akanavuga Yesu. Yavuga Yesu umuntu agakizwa na bwa butware bwa rya zina, ariko ukaba waturiweho rya zina n'iki n'umupfumu. Njyewe aho ngaho uvuze kuri uwo nguwo bakwiha agasara, buriya baradusengera, ariko biba bisaba ngo natwe twizere. Washobora kuba atari yizeye bikamuviramo ibyo bisazi. Icyo gitangaza kikaba ari cyo kugira gute? Ibyo bitangaza byo kuvanamo imisumari bayikuyemo nyine we ntiyabyizera, amuviramo ibisazi. Ikibazo nuko dufite abanyamurenge batizeye Yesu ku buryo bizera ibigirwamana. Tujane. Ikibazo nuko dufite abanyamurenge batizeye Yesu bakizera ibigirwamana. Akaba ari byo mpamvu ndabizi gusengesha ari imico y'abapfurero ndetse n'abandi, kubera ko abanyamurenge twari twarizeye. Sibyo ibibi byahozeho, amapepo yahozeho kuva iwacu birazwi ko basengera. Hari abayumbe b'umuriro basengeraga abantu, nawe urabizi, bagakira.
ariko bakira kubera ko bizeye. Noneho tuvuga hano mu ivire Nairobi impamvu dusengesha nuko tutizeye. Urabona hari ikibazo c'ubuyobe bimeze nk'igihe cya Eliya. Eliya yemeraga Imana yo mu ijuru gusa ntiyemere Baali. Hakaba abandi bahanuzi bemera Imana yo mu ijuru bakemera na Baali. Eliya araza arababwira ngo nimuve mu rugabangabo, nimukorere Baali bigira inzira cyangwa mukorere Imana. Uyu munsi bene wacu bizeye Imana, bizeye n'ibiheko. Buri ibigirwamana ntibizabyumva, ntibizabibona, ntibizabikora, aho birambitse utabihakuye ntibyohava. Yego. Ntibizabirwaza, ntibizabivura. Aho biri ntibizabihava. Ariko gakubera babahanuzi bameze nk'aba Baali, aba bahanuzi b'ibiheko. Babacengejemo igiheko, baracogeza, ubu nyine kizakija Busia, kizakija muri Amerika, kandi nta kigirwamana na kimwe kizakivaho kiri. kandi biza byizana. None se pastor, twakuze twumva ngo muri byo nyine hari haradutse umwuka w'abarozi. Bariya bihanaga akatura kavuga ngo mumbabarire. Rero si muri byo gusa, hari abagiye bihana bakihana kavuga ngo nje mumbabarire nari mfite uburozi none dore ngubu, akanabuzana bakabutwika. None biriya nibi urasi uburozi. Urakoze cyane. Igihe imyuka mibi y'abadayimoni yafashe urubyiruko muri Vyura, ico gihe yabateye kwica ababyeyi. Bisha ababyeyi, barabakubise, barabangaje. Numvise uvuga habe n'iwanyu mu bikuba umubyeyi umwe yari yarahungiyeyo bagiye kumwica. Noneho uyu mubyeyi w'ubwenge bagaza bababwira ngo nibazane uburozi. Agahakana ati nta burozi mfite. Bakamukubita. Noneho umubyeyi w'ubwenge akama bakaragana n'umugabo wiwe tiwe babwire ngo urabufite. Akagenda agakeba nk'uruhu hanze akabazanira ati ngibi biheko. Ubwo nibwo buryo nakubwiye ngo uburozi n'ubw'abapfumu. Twebwe ubwoko bwacu bavuye mu bupfumu. Abantu basubiye mu bupfumu n'urubyiruko. Nigo nyanjye cyane ubaza ngo to make ibintu clear, tumenye ngo abasenzi nimba dufite abapfumu muri twe tubimenye, kuko urubyiruko hari minsi ishize hari akantu twabonye turatangara. Umutibe twabana tukabona mwikoti habamamake iyo wacu turayateka. Twebwe tugira ngo wacu gaweda yabuza kambaraje kuyagura kandi muyafite. Turavuga ati twari twiriwe n'iwacu tabuze turashirije turayari. Wacu ararakaye ngo ninde wakore yewe wahasha amagi tukabona, kandi twari dufite ubunebwe bwo kumanuka ibi bitunda byino uzuhumagira kubimanuka namwe mu bibamo. None tukibaza ese aba bahungu noneho bari muri kategori y'abarozi, si tubita abayumbe. Urakoze cyane. Umuntu wese muzumva ngo azashamburiye kuriri uzamumushira muri liste y'abapfumu, utitaye ngo n'umusaza, utitaye ngo n'umwana. Hari umusore umwe yazanye amagi nkuko ayashira ahantu, abo yaje gusengera barayabona. Noneho cya gihe yinjiye mu nzu bayabonye, baragenda barayazana barayateka. Ngo amare guteka barazanye barariye. Ngo amare umwanya wo gusenga uragera atangira gusenga. Ngo amare gariruka aja gushaka ya magi aho yayasize, ajya ari buze gukoresha kugira ngo abanyaga imitungo. Ngo amare gushikiriya akarakara aho yashize ya magi arayabura. Ngo bamare baramuhamagara ati ngwino hano. Naho guko yababwiye ngo hari ahantu hari amagi ngo agiye kuyafata. Baramwicaza baramubwira ngo wabonye amagi twariye? Nayo ngayo niyo azitubwira. Yayo witwaye ati arya wari akurashaka amagi, narya twariye ajya wariye niyo magi. Rero nk'uwo musore waruvuze uko gayo magi niyo azagenda mu rugo ngo yayafashe, yamara agasiga abwiye umukobwa nk'uyu ngo aya magi ni aya nyoko bukwe.
agasiga abwiye nk'uyu mukobwa urabona ukuntu akeye akamubwira ati ndahunda aya magi ni nyoko bwe wari wayaguteze. Hari ikibazo, hari ibintu bitatu biteye muri sosiyete yacu. Icya mbere noneho haje umwuka biranababaje binakomeye, ukumva yewe nk'umubyeyi nyine akavuga ati twagwaje twagize ikibazo ngo none ngo gaze yashize ngo kandi ngo nifu gegeze mu gice ngo ndikitengera ngo kandi ngo matatu ngisigira induru cyane onoza ngo nahumage ngo nagwaye umutwe ngo ndashaka unyohereza 5,000 kandi umubyeyi yagize ikibazo kuko ibitero by'umwijima bibaho ibicoco nawe urakizi ko kibaho kuko umunsi satani amanugwa mwisi abadayimoni nawe nibo bariho kugeza n'ubu ntibarashira sibyo. Umwuka w'abanyamurenge umutipa akama gusa apagasisha amasengesho kumubwira ngo igikapu aho ngaho tumubwire akamaza gusa akakubwira nuko nyine dufite abantu batizeye muri twe, batizeye imbaraga z'Imana, bumva ko umuyumba ari we wo mugerera ku Mana kandi nawe afite ubwo bushobozi amasengesho yagera ku Mana sibyo. Icyo kikavaho bakangisha imiryango, bamwe bagatana hano urabizi muri Nairobi bireze. Cyenkibaza etese imbaraga z'Imana, Imana yagiye idukura mu bintu byinshi ntigikora ubu ngubu ku buryo noneho ku buryo abana b'abanyamurenge dusigaye twemera uburozi kurusha imbaraga z'Imana. Icyo kinsobanurira icyo ni icya mbere. Cya kabiri nuko kandi muri abo dufite nibo tubana cyane mu nzu y'Imana inshuro nyinshi titumenye bakaducanganyikisha nawe kuko hari wivuze mu gihe cya Eliya titumenye abasenzi titumenye abarozi bikaba mucanganyiko. Nsobanurire tumenye ngo iyi kategori ni iyi none niwazaba naza tumenye wadusuye. Kera wewe ndangiye kwizera n'ubundi dusanzwe. Urakoze cyane, waruvuze ukuntu nyine wibaza niba koko tumaze kugira abapfumu mu rubyiruko kandi bari mu nzu y'Imana. Ibyo si ugushidikanya. Iyo urebye karaktere z'umupfumu, umupfumu agomba kuba afite igikoresho ahendesha umuntu. Ikindi cya kabiri aviziya umutungo. Iyo urebye muri aba bakecuru nta mukecuru dufite ufite ibintu azagenda ahendesha abantu ngo bamuhe amafaranga, ariko ikibazo kiri mu rubyiruko. Urubyiruko nirwo rufite ibintu rwitwaza rugenda rugakangisha abantu, naho gusenga habe aba bantu batumva ko umuntu yobwira Imana yiwe ni intege nkeya n'ubujiji. Hari umunsi umwe navuye mu isoko ndaza nsanga umwana wanje arwaye, yari ko akorora cyane, ngumare ndamubwira ngo nabyuke muheze umuneke. Nari mvuye mu gataha ngwino ngo weze umuneke urakira mu izina rya Yesu. Araza mu muneke asubira ararya, ntiyasubiye gukora nuko yari yizeye. Kurumva namubwiye ngo gusa ijambo kuvuga ngo urakira mu izina rya Yesu, habe no kujya kuvuga ngo mu izina rya Yesu ngo ushobora no kubwira umwana ngo genda uryame Yesu akaja ijambo bita Yesu rigira ubutware bwo gukiza indwara. Kandi hari n'abantu baza bakanga abantu ngo ugomba kuba ufite iki. Reba abantu babiri bagiye gusenga, umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Umukoresha w'ikoro yari umuzayifu, n'uwo bari kumwe yagiye gusenga aravuga ngo njewe simeze nk'uyu munebwe w'umufarisayo. Ariko umufarisayo uyu mukoresha w'ikoro yaravuze ngo Mana dore sintunganye, abwira Imana ikibazo. Yesu niwe wavuze ngo wamukoresha w'ikoro niwe wahavuye usubijwe. We ntukagira ubwoba bwo kubwira Yesu ikibazo cyawe. Nurwaza umwana mubwire ngo bamuzima mu izina rya Yesu. Ibyo zo kwirigwa wishura za Uba na za kawunga na za gaze, abakozi b'Imana ubundi cyare kigenwe. Urabona bano aba bashumba nibo bari bagenwe gusengera abarwayi. Ibi tugira undi mutwe
ngo ushinzwe gukurikirana ibibazo byo mu mago yacu, ntabwo iyo urwaje umwana pasiteri azabwiriza, yamara kubwiriza akavuga ngo abarwayi ni munsi, birahagije cyangwa nimuhaguruke cyangwa nimurambure ibiganza. Urambuye ikiganza ufite ikibazo mu rugo, izere ko cya kibazo gikemutse. Niwumva ukeneye gutumira hamagara pasiteri w'umwizerwa, ariko mufite mayibobi zigenda izerera mu mihana yitazwi n'ikanisa, umupfumu wujuje amakondisiyo. Gusa iri zina ry'abayumbi bararitukishije benshi twagiye tubabona, ariko hariho abayumbi nyakuri kandi bashamburiya bagakora ibitangaza mu izina ry'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Kumbe kuri iri jambo mbwiye ngo bashamburiya, ni nk'uko mbwira ngo hari abasambanyi beza ngo baza basambana mu izina rya Yesu. Ntegeraga narengeye kukubwira gushamburiya ni iki, gushamburiya ni iki bibiri muri Bibiliya. Muri Bibiliya gushamburiya ni ikizira. Bibiliya zivuga ngo ntimugakurikize imigenzo y'abanyamahanga, ntimukabigane, kirazira. Urabona uzi icyaha, gusambana n'icyaha n'ibindi, ariko gushamburiya ni ikizira. Ikizira ni icyaha kiruta icyaha kandi kiri mu rwego rwa mbere. Ni ukuvuga ngo kwiba, umuntu wibye n'uwashamburiye, uwashamburiye niwe wakoze icyaha kinini kuruta uwibye, kuko uno washamburiye yakoze imigenzo y'ibizira, imigenzo y'abapfumu, ni ikizira. Rero gatwebwe kubera ko tugenda gusa mu kigari, nk'ubu twaretse imandwa nico cari gipagani cacu, ngo tumare twimukira mu gipagani c'abapfurero cyo gushambura. Ntabwo izo mandwa zashize, bamwe barabitaye simbishi hakanye, ariko hari ababikomeje n'uyu munsi babifite. Tubwira uko izikora iyo mandwa, nuko nyine bagenda bakabigutega ukagwara. Imandwa ni abagore nkamwe basigaga ingwa mukisarisha mugatuka basoba ubukwe. Urumva amateka y'igipagani cyacu ntimuyazi, ariko gushamburiya ni igipagani cy'ababembe n'abapfurero. Muzi gushamburiya AZ, uko bazabirukana ibiheko, murabizi uko babihamagara. Biriya biheko nje uko mbibona, biriya biheko abo bapfumu bazana ni ibingibi dusanga tubona. Ni ingishobora kubigihe, iyi telefone ishobora kubigiheko, none uhikibi ni ya magambo baturaho, agatuma kino giheko akabwira ngo ugende kuri runaka arware, abana be bapfe, nazaza aje gucuruza ntakabona ifaranga. Ibyo iyo bakuyeho cya kindi nyine n'ayo magambo abashize imbaraga. Bibiliya zivuga ko ibigirwamana bitazabyumva. Iyo umuntu abwiye igiti ngo uzi impamvu tegeraga, iyo umuntu abwiye igiti ngo ja kwa runaka, tikiza kimwumva, ushika ukora ibi tikiyacumva pi. Ntiyakigira ngo kigende ntikiri bugende, nta maguru kigira. Rero twebwe turi abakirisitu ku mawazo, ariko turi abakirisitu bayobowe n'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ntiwobona ikintu cy'abapfumu ngo umenye ngo iki ni icy'abapfumu, ntiwovuga ngo gushamburiya ngo urebe ko hari undi muntu washamburiye, ni ukugenda gusa mu kigari. Ariko rero inama n'igitekerezo, ugenda uzobaze ikanisa rikuyoboye ati ni hagati ya ba Eliya n'abande, ese hari umuntu washamburiye? Usibye umubembe n'umupfurero. None se Eliya ntiyashamburiye bari abapfumu kandi b'abapagani b'abapfumu? Yashamburiye bari abapfumu hahandi bahuye ku musozi. Ntabwo ibo bari ko bavuga ngo bari zikora, arababwira ngo nimuyihamagara. Barayihamagara yanga kumva, ariko Eliya wahamagara Imana. Ni nk'uko twotumira bano banyabiheko twababwira ngo nimuhamagara ibiheko. Tivyo hariya ni amahimba, n'utuntu babahendesha twimaji. Iriya ni esprit satanique, ni tekinike nyine ya Satani, kuko Satani tiyozaga gutya ngo tumone yoza nk'uko bazamushanya, nk'uko tituzi kwasa, ariko twumva ari ikintu giteye ubwoba. Tazaza nyine ngo tumone gutya, iwe asanyura muri bari abantu akabakoresha
noneho twebwe bakaza bakadushikiriza nyine ubwo butumwa satani aba yabahaye tugiraho ingaruka. reka wenda turebe abumva bo bohindukira bakava ku mana z'ibigirwamana. hari urabona nka Ezeberi yizeraga Baali. kurumva Ezeberi yizeraga Baali. Eliya yahamagaye umuriro uraza utwika igicaniro, ariko Ezeberi yanga kwemera ko Baali idakora. ni ukuvuga ngo uyu muntu wumva ijambo ry'Imana rimwereka ko ibigirwamana bidakora, akanga kumva ko bikora, aba afite ujya mwuka wande wa Ezeberi, umwuka wizera ibiti n'amabuye. yari umurozi nyine, yari umurozi. Ezeberi yizeraga Baali, akizera iby'abapfumu ibiki, ariko Eliya iwe ntiyemeraga ko Baali tumva itabona cyane. ubwawe wewe ntiwemera ko igiheko kitumva, ntiwemera ko kitabona. niyo mpamvu kitumva ntikinavuge ntikidafite n'imbaraga. niyo mpamvu tukiriho. twebwe nubwo mvuga gutya sinovuga ngo ndabitinye cyane, impamvu nyine tukiriho nuko baza bagerageza bikanga, ntibigire icyo bidutwara, ariko bazabikoresha. urumva ubuhamya bwawe n'ubwo ijambo ry'Imana buhuye, ubwo ijambo ry'Imana ko buravuga ko bidakora, ubwawe bukavuga ko bikora. cyese navuze ko bikora, nje ko ndahamya birakora, ariko ntambara urebye muri Yeremiya, ntambaraga zibigira. urebye muri Yeremiya haza habwira abantu ngo ntibagatinye ibigirwamana, ngo kubera ko ngo ntibiza bikora ikibi, ntibiza bikora n'iciza, ngo aho wabishize ntibyohivana. ariko mwebwe tuba tuvugana muri abahamya bo guhamiriza abantu ko ibigirwamana byumva, bigenda, bikora, n'abahanuzi babyo. mwebwe murategera amaboko abahanuzi b'ibiheko. twebwe biriya si ibigirwamana, ni ibigirwamana kuri ba nyirabyo. nibo zamawizera akamuvanga iki ngiki kirandinda, kuri we uhawe ubihamya, abana kindindire, we uhawe ubitangira ubuhamya ngo birakora uriki. njyewe ayiwe ndi umukirisitu utangira ubuhamya ibigirwamana. oya nuko bibaho nyine twarabibonye. ibyo byose biba mu buryo bwo gushaka amafaranga, sibyo? noneho bafata ibiyo, nimba ibyo bivugwa ngo ibyo byose bibi bikoreshwa ari uburyo bwo gushaka amafaranga. wari uvuze bafate protect, abandi biga kogosha, abandi bacuruza amashu bashaka amafaranga. noneho nituja gusenga tuja gushimira Imana. Afraza bavuga operation kejuru, tuza dusengera Imana ko tuyishimire. mu gitabo bazavuga gushima, sibyo? tuza dushima ko Imana yaturinze, kuko Zaburi 23 tuvuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena ngo njyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngo njyana uruhande rw'amazi adasuma, ngo nsubize intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ngo kubw'izina rye. kubera ko twebwe none Imana yadukije byinshi, kandi zinyura ibitangaza, izikora ibitangaza byinshi ku buzima bwacu. buri munsi hari ibintu byo kwangiza ubugingo, ariko n'abaturinze tubabonesha amaso y'umubiri, kuko ni umwuka, kuko abafite umwuka w'Imana barabibona ko dufite abaturinze. wagize se ukunganye gutyo ni ku mbaraga z'abarozi. ngira ngo n'abayumbe bazabaguma kugerageza. warabibasiye ariko ntabwo abayumbe nta kibazo bafite, ahubwo ikibazo gifite ba nyiri kubiza. reka dusezerane gutya iyerekwa ry'abana b'Imana. iyo uteretswe abamarayika werekwa abakerubi, uterekwa abakerubi ukerekwa abera, kakujya uterekwa ukerekwa umwami Yesu, ukerekwa abamarayika. ariko ano mayerekwa y'abapfumu, Yeremiya igice c'14 n'umurongo wa 14 hazavuga ko ririya yerekwa bariya bazaberekwa iby'amarozi, hazahakana ko atari Imana izibiba, hari amahimba. rero mwibuke, musubize inyuma ibitekerezo, mwibuke ukuntu ababitabira babanye na ba nyirabukwe, mwibuke ukuntu ababitabira babanye n'abaturanyi, bihite bibigisha ko
mukorana n'abapfumu. Bariya abantu ni abapfumu bujuje ibyangombwa, ni abapfumu beza b'abasore babyibushe bariye imitungo y'abaturage, ariko nk'uko uyu yari avuze ngo nibahindure bizinesi, bareke ubupfumu, batangire badandaze nk'abandi, bakore protector, bakore amaduka, bave mu bintu byo kunyaga imitungo y'abantu no guteranya abantu no kubashiraho iterabwoba ry'amafuti. Tureme ikanisa ryiza ry'abana b'Imana ritegereje umwami Yesu, tuve mu matiku n'urusaku. Reka Anje aduseze. Urakoze cyane, urakoze cyane. Ijambo nje nemeye ibintu, nabyemeye cyane. Ndabona no pfuka amakandambika y'ibiganza kubera ukuntu atwigishije kwizera. Nje nico nkuyemo. Pastor Imana imumugisha cyane. Ubutaha abantu batubwire, azagaruka dusobanure n'abandi bose batabyumva. Nabo bagume babe tayari, bazihana abantu benshi. Murakoze.